ada faswan done gotu agon me bisnaf wani gafali ada addotola makuraba hodotola addoto adi formula himeni ganda agota ada gafali gafdal adi nyawiyani adi sinu atol mi zamano gota danwa kom banam ada mi atol tawga agon me mi atol tak himeni ganda agota agon menge Urban Center to agon me gam Qurani midan usul to gmetta balagi ad mi ge turun agon me special economic zone tak hada wa kaswani danwa ad edaira ta ki agon me visnafa miwani special economic zone ki agon puri wa ka danwa wa faden rajya grahiyatu nasha adi beru kharayta kam hulwa devge kore masaketake e tantam दानी दिग मुद्दत कुजते वे गोता अगुन में कानून तक हदा मी हिदमत का रजित मजली अगुन हुसालान ए कानून तक दशुं राज्य रजित नशा एकम सौगरी व राज्य रजित नशा आदि बेर को खराय तक हुलवा लागे मी हतब जोन अगुन में काम कुरम निम्मा में आदि हेगते फुर्तम ए जोन तक हिमनिगन दानी यवंदिपो गे एरिया आदि यवंदिपो अगुण मिदन्वा गोत कमवान अगुण मिहारो गोत क्या कमवानम ए हालिफ गे एमे उतुर को यवंदी पोलकी आद अड्डो तो देवन जोन का अगुण में विष्णा हमानी हिमन जोन का अगुण में यति होदो तो आद हतवन जोने गोत का अगुण विष्णनी मालिफियावा माल मिद्राज तेरें अगुण में हवा देवे आदि बाला कोमेस ए दायरा है dengan dibingkai itu zone khandala jehi janama ekama shawgori wa farata agon menna fenam da kama banam e fursat adi turobes bayala midraj teriya amaz ko gembe be go tagon mengendan adimi imige ituru male sarhad replan kuregen agon danwalani miharo oy matumuga male ge dirolum da mihunna warabbodeti masalta kurimat february maaboda congested again mihun warak gina mihun tak dirilo midani waram undugu dati hale gahmima midane gota agun visna masay quran ad midane urban center tawge waga danwalaar em muhim ko agun danwal benumani etantan furiham again dair furigas danwali hen international airport ek me daira gesu puluwigen dagota agun bawa gota mewani hamidasan gastu kofa एहम वांजे सौबकी राज्य कंकोत्तर टूरिज्म के दायरा इकोनॉमिक एक्टिविटीज नोता इकोनॉमिक हरकत इक्सोदी हरकत नुंगे न गोता कागुन में रावाफिया अगुन में अनिकाविस दानी हम मीगे पुरी के गोता मालिया में बार बोडो में एहम भी मम्मी बार बोडो राज्य गुरिया कंकोत्तर है दिरुले मीहुना लिफसे को दिनमट्टा का मी को में दायरा के संगल मेरे हॉस्पिटल केवा देन तालीमी तालीम हासिल कर रंगल फुर्सत तक मी कंत तक हिमेनी गिंदान अरे मीगे इतनो दे आईटी सेंटर के वहां पे सागुन वाणी दानवा ए दे आईटी सेंटर अगुन बड़ा आमास पुरानी मिद्राज तेरे आमास को के ए मिदने राज्य के देखो बयाले वर देवरगे मसके ते पुरान अगुन में रेफा वाती 100 कंत तक राज्य घुरिहा दिमाग गस एक गोतेग एम मेंबर के हिफेटी गंदान उसूल तक कंडायो मटका आदे देंग अगन दानवाले होती पुडहो दुआ बेगो तुम अगन कमेसेचे मे अगन में दानवाले जे अदि एक इतरु अदि हम बे बा को दानवाले होरी एबोरी हन में अगन देंग इसका में दी बालाने पुडहो दु के दिरुलम दारा ये तुन निहार मेनी आपोटेंग हेदुमुगे मसे कुरमटका सरकारू मिदका गुलिगें हिक्का गम्मी इधर उलंग देखुन फरातु बिंगी को हितागी एयरपोर्ट दिन में तैयार हो अदि एकन दुवस करे आज एम कंपनी के कंपनी सरकार हदवागे ए कंपनी दशुंगे मसे कुरागोता अगुन मसे कुरान अगुन के सरकार को विहा आवा के कन निम्मा अगुन में दानवा पे पदे राज्य को में अतोले गस डोमेस्टिक एयरपोर्ट तैयार कुरमा अगुन में खंडाला एम में एयरपोर्ट के गोतुगा मी डोमेस्टिक एयरपोर्ट है गोतुगा बास्ते का मीटर के दिगुमिन के एयरपोर्ट है तैयार करे दान कमागुन का बुक करन आज
emima den hegi to mirahuge dimasawa wara muhimmu masala fahana nawdamaga masala emir kan asasi ge wes kandere bayan begum wa asasi hagge dayituna dinumataka sarkar keri pradanoge mi mimarakum ekanta goddinu karanta nawdamaga nizam adi bofen no ekanta tehmi ma agon warabod ahmiyat kame digen nawdamaga nizam ge masake kuriya gengos nimmanaka agon danwa ada amyaki ga agon me wara kambodwa kame tsunami ga haluge jefati mihunge kantata hataro harwegen dairu agon men tsunami ga haluge jefati mihun na daimi bohi awi kanu devi ek ayatum ulam dabi ka halaki agon me wara kambodwe wara fikuru ranje masale kam ehen kamai agon men ga sarkare ga mangallahu wa fulaki ga agon sarkar ahwal wa tatimmen hadu terega agon me kantata kuriya gendana gote e dayatuna wahaka dakage gottake nimma hamajasan gastu ko ekan egotu ko matin kuriya genduma masay ko ekan nimmana kam ga agon danwala ada meru den agon danwala mati ye rajya ga didolamunda bode abadi tanke menifawa tantanu gavis wara bodati sihi masal ta dimawani madrige undagulu madrige sawabu agonu menenge wara bodati giwagina balita jaswa wara undagu kurwa masale henas wara kuda gotakan hallu koredan adi ekam ahmed kam agonu men dpv agonu men wara fasehen kantata koredan kantata ke wara kuda minwara kun koredan kam adi ege kantata ka behegotun dirasa ekko ekantata ka behegotun dirasa ekko agonu men ga sarkare ga mangallahu wa fulatiga midanne fada madiri undagulu mihunna intiha daraja undagu war radga adi enumes radga agon men ekan hallu kurma gotum ministry of health me doriko gangala belima ko madiru fede kuri wasilatan atalma korewan kuri masaketa ko asako eradga spray kurmuge kantata daimi gotege kuriya gendana wa agon danwala ade barak am dirima barabod undagu kande ladarina barabodati balita jasam genda adi bodet mihunna westafat balita jasam genda masale agon baraboda ekan agon min rajye ga ek daira ki aw dalo fati be fone godanwan e be fone la fa irshad ga matin mangallahu wa fly ki ga agon men waran abaha ekan hallu kurmata ka rajye ga midenne fada bodet undagu wamda madri ga sawabum undagu libamda daira ta agon me midenne gotan hallu qur'an e midenne ei ma bodu kamenu yeto e wara kuda halada kun ennames wara bodu duifa se mihunga am diriyo ma libigan dan waran hitta se ta rayetuna genes dena kamikam waati agon me kankan kuram gendani agon midannawani e baawtu ke kantata ka me dos agon me visnu agon me sarkare ga baawagen rayetuna me do agon me dewen uriha hitter kam be dinuma agon me atukuri wala ga masay qur'an wa